Eis-Prezidente Indonésia Megawati emosionado wainhira simu kondekorasaun do Estadu Timor-Leste. Durante a visita oficial ao Palácio Presidencial Bairupité Quintané, o Presidente da República Geramos Hortamos atribui condecoração Grande Colar Ordem de Timor-Leste para ex-Presidente da República Indonésia Megawati. Condecoração para Megawati no dar condecoração ao Estado Timor-Leste também reconhecimento para o papel histórico e a consolidação da relação bilateral no processo de reconciliação entre a nação ruané. Li husi discurso presidente Indonésia ba Limane colhia ho emosionado no hamunu mataben ho de fo agradecimento ba Estado Timor-Leste também fo condecoração ho grau nebe aslio. Megawati afirma condecoração no dar início ba passo turmai no nemos mandato ida ba futuro Timor-Leste no Indonésia no compromisso ida atau continua no completa plano no política sirnebe sidau que implementa. Para pemimpin dan seluruh rakyat Timor-Leste yang selalu saya cintai. Saya tidak menyangka bahwa I will have this one. Atas Grand Collar Order of Timor-Leste yang saya terima hari ini, izinkan saya menyampaikan satu kata yang datang dari hati. Thank you very much. Terima kasih. Saya tidak menerima kehormatan ini sebagai penutup sebuah kisah atau sebagai tanda bahwa tugas kita telah selesai. Saya menerimanya justru sebagai sebuah awalan. Ini adalah sebuah amanat bagi masa depan dan sekaligus sebagai janji atas apa yang belum kita adalah Timor-Leste dan Indonesia belum kita kerjakan. Penghargaan Grand Collar ini bukan sekadar medali. Ini adalah sebuah mata rantai yang paling mengunci. Setiap mata rantai menopang mata rantai berikutnya. Bagi saya disitulah maknanya persahabatan Indonesia dan Timor Leste adalah rantai yang harus terus memanjang dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa pernah terputus. Karena itu kehormatan ini sesungguhnya bukan milik saya. Dan bukan pula milik generasi saya. Ia adalah milik mereka yang hari ini masih muda. Bahkan milik mereka yang belum dilahirkan. Mereka akan bertanya, siapa Ibu Mega atau Mama Mega? Ia adalah milik anak-anak Timor-Leste atau waktu dulu disebut tim-tim dan anak-anak Indonesia yang kelak akan menerima rantai ini dari tangan kita. Jangan putuskan rantai ini dan wajib memanjangkannya lagi dengan tangan mereka sendiri. Presidente da República Geramos Horta aprecia ex-presidente Indonésia não considera a visita no dar oportunidade ida a tu troca Hanoi no busca dalam fome para cooperação na for benefício para povo rei rua. Your presence in this house provides us with the opportunity to recognize a political journey that marked an important chapter in Indonesia's history and in the consolidation of its democracy. By conferring upon Ibu Prezidente Megawati Soekarno-Putri the Order of Timor-Leste, our state pays tribute to the 5th President of the Republic of Indonesia and to a leader whose life and career are closely intertwined with one of Asia's most remarkable democratic transformation. History is rarely the work of a single individual.
It is shaped by women and men who, at decisive moments, choose the more difficult path. The history of Reformasi, Indonesia's reform process, belongs certainly to many protagonists. Ex-Presidente da República Indonésia Megawati visita Timor-Leste e a quarta Loraikne, a fim de convite husi Presidente Zeramos Horta, wainhira, participa em encontro com a Fraternidade Humana e a Abu Dhabi. Visita Megawati ne hanesan testemunha ida ba amizade nebedura no laço histórico nebeclean entre Timor-Leste e Indonésia. No visita ne reafirma compromisso a mútuo padame, cooperação no futuro nebe próspero ba povo husi Reirua. Agostinho da Costa, Simão Ximenes, Yemen.